Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho inkuru twise M23 na Fardc mu Gahenge kasabwe na Amerika. Ingabo za Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za M23 zemeye ko zigiye kujya mu Gahenge k'ibyumweru bibiri nyuma y'uko zibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itangazo riri ku rubuga rwa White House ariyo Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye Gahenge k'ubutabazi k'ibyumweru bibiri kemewe n'impande ziri mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka Gahenge karatangira tariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 kakazarangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Ibi bigiye kuba nyuma y'uko kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 M23 yafashe indi ntera yigarura Kanyabayonga n'ibindi bice bya territoire ya Rubero byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. White House yagize iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye Agahenge k'ubutabazi k'ibyumweru bibiri impande zihanganiye mu burasirazuba bwa Kongo zemeye. Bivugwa ko ikigamije ari ukugira ngo M23 n'ingabo za Fardc zihagarika imirwano, abaturage bahunze basubire mu ngo zabo ku bushake bwabo, maze abashinzwe ubutabazi bashobore kubitaho. Adrian Watson, umuvugizi w'akanama ka Amerika gashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu, yavuze ati kwiyongera kw'imirwano mu majyaruguru ya Kivu kwabujije abakozi b'ubutabazi kugera ku bihumbi magana bavuye mu byabo bari mu duce twegereye Kanyabayonga, kandi abantu barenga 100 bata ingo zabo. Bitangazwa ko aka Gahenge kagezweho gashingiye ku ruzinduko rw'umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi Avril Haines yagiriye mu Rwanda no muri Kongo Kinshasa mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 nyuma yo kuganira na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi. Bimwe mu bigomba kwitabwaho mu gihe aka Gahenge kaba gatangiye nuko impande zihanganye ngo zigomba gucecekesha intwaro zazo ndetse zikemerera abavuye mu byabo gutahuka ku bushake hamwe no gufasha abatabazi kugera ku baturage bababaye kurusha abandi. Amerika yemeza ko guverinoma y'u Rwanda n'iya Kongo Kinshasa zemeye gushyigikira aka Gahenge mu rwego rwo gutuma imibabaro y'abanyekongo igabanuka no kuba imirwano yahagarara mu buryo bufatika. Iti guverinoma ya Kongo Kinshasa n'iy'u Rwanda zagaragaje ko zishyigikiye aka Gahenge k'ibyumweru bibiri kugira ngo ububabare bw'abaturage bari mu kaga bworohe, hanashyirweho uburyo bwo guhagarika byagutse umwuka mubi mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Amerika yashimangiye ko izakomeza gukoresha ubutasi bwayo ndetse n'inzego za diplomasi igamije gukurikirana ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro mu gihe cy'aka Gahenge. Si ubwa mbere impande zombi zemereye Amerika ko zigiye gutanga Gahenge, kuko no mu mpera z'umwaka wa 2023 byarabaye ariko ntikubahirijwe. Amerika yongeye kugaragaza ko ishyigikiye ibiganiro bya Rwanda ndetse n'umuhate wa guverinoma ya Angola ikomeje gushyira mu gushakira umuti amakimbirane y'igihe kirekire mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. M23 ikomeje gusaba ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi guha amahoro n'ubwisanzure abakongomani bavuga ikinyarwanda bagafatwa nk'abandi baturage bose. Aka Gahenge karavugwa mu gihe abasirikare 25 b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc bakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare bashinjwa gutoroka igisirikare ubwo bahungaga urugamba rwari ruhanganishije n'inyeshyamba za M23. Ni mu rubanza rwabaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 rubera mu rukiko rwa gisirikare ruherereye i Rubero mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo Kinshasa. Urukiko rwa gisirikare rwabashinjaga ibyaha birimo gutoroka igisirikare no guhunga umwanzi, guta intwaro z'igisirikare ndetse no kwiba ubwo bageraga mu giturage. Leta ya Kongo Kinshasa mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 nibwo yasubijeho igihano cy'urupfu cyari kimaze imyaka 20 kidashyirwa mu bikorwa. Abategetsi ba Kongo Kinshasa bavuga ko cyagarutse mu rwego rwo guhangana n'abasirikare bagambaniraga igihugu. Bivugwa ko abantu bagera kuri miliyoni 3 bavanywe mu byabo n'intambara imaze imyaka 2 n'igice ibera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bitangaza ko imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yatumye abantu barenga miliyoni 1.7 bahunga ingo zabo, binatuma umubare w'impunzi z'imbere mu gihugu muri Kongo biturutse ku makimbirane menshi ugera kuri miliyoni 7,200,000. Iyi mibare Reuters ikesha umuryango w'abibumbye Loni. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing.